bageze igisangani ni Karemi byibura bakaza kugangahuka ariho bageze kugira ngo babe bihaye umutekano urambuye cyangwa umutekano urambye, bakigizayo abanzi babo kugira ngo akarere bafashe kabe kari sekirize neza. Igihe bazaja kuvugira ngo nimuhagarare cyangwa nimusubire inyuma, ibyo byose ntibazababwira ko ngo nimuve mu ntara zose, wenda bazababwira agace kamwe, wenda babahereze ibyo birometero ko bya bindi batanze. Wenze gituma wumva ko hagomba kubaho igihe cyo gutegereza ko babahagarika, kuki batabohoza? Ni ukubera ko iyi revolisiyo turimo, kubera ko ariyo ya nyuma, ntibisaba ko birukanka cyane ngo bahumagire, oya, ni gake gake kugira ngo babashe kugera ku mahoro arambye. Murabizi ko abarundi na FARDC bagize hafi amezi 4 namba atararindwi bariko bashaka gufata Minembwe, ariko bayikuwemo ku mugoroba umwe gusa barahunga. Rero no kuva hariya kuri Pwezero ukagera kwa Murima wabonye ko ari amasaha. Sinavuze ko batobinanirwa cyangwa batabishoboye, barabishoboye cyane, ariko kugira ngo bumvishe amahanga yuko ibyo bariko bagwanira ari uburenganzira bw'abaturage, niyo mpamvu narivuze kuriya bagomba kwitonda. Yego, kubera ko nabo rega ni abantu baba bafite abana babo cyangwa urubyiruko ruba rwakomeretse, baba bakeneye kuruvuza, baba bakeneye kugura ibikoresho, ndetse baba bakeneye no gukora diplomasi nabo na lobbying nabo erega ikaje imbere. Ntabwo ari urusasu gusa rukora, buriya na lobbying irakora. Rero nabo buriya baba babonye akanya ko kuruhukamo kugira ngo bakore ako kazi cyane. Rero niyo mpamvu rero bagomba kubikora gutyo. Byibura urabizi ko Karemi ni kure, ntabwo ari hagufi. Urumva baba bageze mu zindi province bivuye muri Kivu, baba binjiye mu zindi province tayari. So iyo bageze Kisangani, murabizi ko baba bageze mu mutima wa Kongo. Buriya Kongo buriya yose baba bayirangije. Buriya Kisangani buriya ni uko iyo ugeze muri Kisangani buriya bafashe Kongo yose, buriya nta kiba gisigaye. Abasigaye gusa nuko uwaneshejwe agomba kurambika cyangwa akamagahunga yerekeza mu bindi bihugu kuko aba bishoboye kwirukanka. Yanje niyo mpamvu rero narindi vuga, kandi abazungu uko mubizi ntibakunze AFC, niyo mpamvu babogamye, barangije amabuye y'agaciro cyangwa ari amabuye bazakura mu butaka muri Kongo. Muribuka ko hari igihe perezida w'Ubufaransa Macron yabwiye Gisegeti, ngira ngo hari nko mu 2022 cyangwa 2023, abwira Gisegeti ko Kongo nta gihe yigeze igira umutekano uhagije uheruka kera cyane. Rero n'ubu ngubu niko igihugu cyacu kimeze, kandi yabimubwiriye i Kinshasa, yabimubwiye amuhishe, aramubwira aramwerurira, ariko abandi bo bakamubwira bariko bamuhendahenda, bamubwiza ukuri, bakamwereka ko ashoboye, bakamuhereza ibitwaro, bakamubwira aho aja kugura amadrone yo kugira ngo arimbure abaturage biwe. Bo bakamushuka ngo ntabwo yica abaturage, ariko ibo abo bariko bamushuka batariko bica abaturage babo. Bakamubwira ngo angaza aba baturage niho uzagira umutekano, nibwo uzaguma ku ntebe, kandi bo ibihugu byabo bitekanye, ntawe bariko bica, ntawe bariko bangaza, nta murebere bagira mu gihugu cyabo, yewe uretse impanuka wenda ziba mu gihugu cyabo, ariko nta bindi bihaba. Ibyo nje nkumva rero biriya ni byo gushuka Gisegeti nyine kugira ngo babone uko bagomba kumurangaza, bagume bibe igihugu. Rero twasaba AFC ko yakwigira imbere, kuko n'ubundi bifite mu nshingano, n'ubundi zibikora tutanabisabye, ariko ibi bizi ko abaturage bahora babisaba. ni kubita ihwanyagura umwanzi agihuze, nihonde kabisa. Kandi tunasaba Makenga gukumanya, nakumanye vuba vuba hamwe na Charles Sematama, bakumanye rwose, bigize umwanzi kuri.
sawa murakoze reka tureke gutinda reka duhereze ndabona abandi bahageze ziri ku nama afungura mikoro zo gukurikirana na Damiyani. Murakoze ndabaramukije host Gabiro uzarukarisha .0 n'abari mu kiganiro mwese Kanda ndabaramukije Damien eka n'abari ngaha bose mbona nsanzwe mbona kenshi ngira ngerageze numva ico novuga kuko benshi babivuze ko Se wari waraburiye sabwe wari waraburiye he kutaruheruka kuboneka ngaha kuri iyi naragiye Imanamba Imanamba ubwo ni hehe buriya Dami araza kuhambwira oya sinibaza ko aza kubitora kuja Imanamba mu Kirundi kera abantu barava mu gihugu ngo vyageze kuba mugabo ngira kera nko muri rezone ngira nk'imbere ya 60 ni kera ariko nugusuhuka kuja Imanamba ngo bagenda kuja kurondera akazi ahantu hari hatanguye kubakwa ibiraro vy'amagari ya moshi canke ibiraro canke akazi benshi ngo bava i Burundi bakaja i Buganda canke abandi bakaja Tanzania donc umuntu batakibona muri ku musozi wabo bavuga ko yagiye nukuja gupagasa mu yandi magambo nukuja gupagasa no ivyo umva nanje nakuze numva bavuga ngo urya muntu yagiye nanje nico gituma nari ndabikoresheje ariko nari ngaha naraha nabakurikirana kenshi reka ngerageze ngira ico mvuga kuri ibi mvuze muti ibihano kubogama bijanye n'ibihano bya Union Européenne kuri AFC M23 byatanze iki ibihano ngira mwarabonye rythme bagendeye ko kugira batange ibihano aba ba imperialiste aribo kenshi usanga batera n'ibibazo iwacu mu karere usanga baza bakinjira muri ivyo bibazo nyene bateye by'intambara ugasanga baje guhinduka aba gestionnaire bizo ntambara iyo hajemwo ibihano rero muzosanga kenshi umengo babitanga nka doze umengo n'umuti ku kayiko bakubwira ati zozirongerako gake gake n'uburyo bwo kujera iyo ntambara kugira ntihere kuko ahanini aba imperialiste batangura intambara badashaka ko zihera iyo ziheze naho baba bashaka ko zihera mu buryo bo bari baguma badomina niyo ntambara bayidomine aribo baza guca bavuga bati ubu havutse ibi genda mu biganiro dufata ari nko guhindura ubutegetsi uzotwara nibo baba bashaka kumugena biciye muri izo doze z'ibihano n'imishikirano n'amaseserofe ivyo byose babigira kugira intambara ntihere n'ingoga kuko bobo ntibaba bariko barababara nta muntu wabapfa ni ibintu baterekomanda bari hariya kure bisigura yuko ibihano n'ibi byo kuza barashiramwo diplomasi nyinshi n'uburyo bwabo bwo kujera iyo ntambara kugira ngo abirwanira ntibabikore uko bavyumva kuko babikoze uko bavyumva babandi baca bavamwo usanga atakazi babifisemwo alors que ubona ko baza bagaterera ibirwanisho donc ibikoresho by'intambara ugasanga hari uwo babihaye ibihano navyo ugaca usanga bagiye kubiha umuntu ari muri position de force ivyo ni ibintu bitangaza ugasanga wa wundi umenga asa n'uwufise la cause yumvikana canke ariko aratsinda kuri terrain ugasanga niwe bafatiye ibihano ivyo biri muri iyo ntumbero yuko bataba bashaka ko urugamba rugenda ngo ruhere bagaca bakeyana narratif nko mu gihe dufate AFC M23 iriko irafata ibice yerekana inguvu ifise baca bazana ikintu gituma ngaha ku ma réseaux sociaux canke muri milieu politique havugwa ivy'ibihano kenshi na kenshi ivyo bihano usanga bitagira nico bivuze ugasanga bafatiye ibihano umuntu ngo ntazoje muri Amerika uwo muntu atanu umugambi afise yo kujayo canke atanu ubutunzi ahafitiye kugira gusa iyo tapage y'ibirwanisho aba ari ikora narratif
au lieu ko wa muntu avuga ati achante la victoire non nk'ubu AFCM 23 yari kubiri kiravuga ati twatsinze tugiye nk'abariko baratsinda n'abanyagihugu bariruhutse baravuga bati twasuye mu mihana iyo narrative ntibashaka kwivugwa bashaka ko muca musamarira mu bihano bazanye bishobora no gusamaza umwansi agasubira akiyoruganiza simvuze ko ariko bizogenda ariko birashobora gushika bo baba bavuga bati uru rugamba turusubize itoto ni ukuvuga ntiruhere kubera iki badashaka ko ruhera ni ukubera ko batari sure yuko barutsinda dufate nk'aba Union Européenne hari uwavuze ati Union Européenne n'abanyamerika jewe sinkunda kubatandukanya kuko umwe usanga umengo ni umukozi w'uwundi hari uwo kwibaza yuko Amerika na Union Européenne batari kumwe bari kumwe kuko urabona ko Amerika yo yari yagize amasezerano ya Washington arya amasezerano ukuntu bayagize urabona ko hariho igice kimwe kitazobishobora nk'uko bavuze bati FDLR no kuyineutraliza ntitwibaza ko Kinshasa izoneutraliza FDLR sinzi ko bikunda ariko ugaca usanga barindiriye habanje kuba iyindi mirwano ikomeye cyane abantu bakahaherera ugasanga basuye kuvuga cessez-le-feu canke ibihano ivyo byose biri mu ntumbero yuko avuga ati ntibihere gutya kuko ntibiri mu nyungu zanje ariko ntituvuge yuko ngo baca babivamo gutyo utsinda niwe bashigikira ubu bazoherekeza intambara hari uwaravuze ati AFCM 23 yari kwiye gukwakwanya ikanyarutsa biva ingene bapanze donc bapanze urugamba rwabo ariko ico bo kwiyumvira nuko aba bantu barashobora kwireorganiza kugira barabe yuko basubira urugamba rusubire gukomera mugabe iciza nuko tubona umengo bisa naho AFCM 23 iri muri ifise inguvu nyinshi iyi narrative rero y'ibihano niyo kugira ngo hajya mu ntambara harimo morale ikenewe cyane harimo akantu ko gutesha morale uyu ariko aratsinda kugira ngo intambara imere nk'uko bayishaka uwo havumbaza uti none wewe wibaza ko bayishaka gute nta kintu na kimwe bashaka ntibashaka gukiza abanyagihugu ntibashaka yuko mu karere haba amahoro ngo abantu bidegemvye hatera imbere bo bashaka kuhakontorora abantu bapfa canke badapfa ikikuru nuko bo bahakontorora ivyo bijanye n'uku kuntu isi iri kwitera igira amapole menshi kera yari Amerika n'Uburusiya gusa ubu naho urabona ko hari ibice bindi by'amapuissance ariko aravuka agenda aragira amablock rero barateye ubwoba nuko batazi neza aba bantu aho bazohengamira muri ayo mablock arico gituma usanga bashaka ko iyo ntambara babanza kuyitondera abo bumvuga n'aba ba imperialiste donc Union Européenne n'abanyamerika nabo bafite ijisho kuri kajya karere umwe wese avuga ati iyo ntambara izihere ihengamiye aho mpengamiye nico gituma usanga bazanye ibihano iyo addict ibihano abashaka kwerekana ko ari maître du jeu donc ariwe manage ariwe akontorora kandi ubonye Union Européenne izanye ibihano nuko bishaka kwerekana iki harya harimo ibirwanisho by'iwanje hariho uburyo nkorana na kanaka no mugaca usanga iyo ntambara bariko barayitevya kugira ngo baruhishe abari muri bo cyane cyane abari ko baratsinda bahave perdre donc la vitesse iyo baperze vitesse bihinyungu nde bihinyungu uyafise amaspekulation ariko aragira utuntu ariko araronderamo mwarabonye ko havugwa ibintu sinzi muri iyi minsi umenga ntibikivugwa cyane ariko havugwa ivyo guhindura constitution muri Congo iyo bazanye ivyo byo guhindura constitution jewe sinibaza yuko ari president wa Congo yoba ari we yiyumviye ico ciyumviro ahubwo barashobora kuba bo bikoresha kugira ngo barabe ingene conflit iba generalisé kuko ubundi conflit yari muri zone de l'est du Congo kubera ukuntu intambara yatanguye mugabo
hamwe baba batashigikiye perezida wa Congo barashobora kumukoresha ikosa ryo guhindura constitution kuko azoba yiteranije n'abandi banyagihugu batarabo muri Est babona yuko ntibabishigikire bigahera habaye conflit ya conflit ikaba general donc igafata igihugu cyose muri ico gihe barashobora guca bamwikura gutyo mu gihe boba baramufashije bakabona nta kivuyemo bakabona ivyo bari bashaka ngo bakorane nawe batabishitseko bukaba uburyo bwo gushaka kumwikura boba bafite nk'ubundi bashaka kuhashira navyo birashika nagira ngeze aho mvuga nti ibi bihano ni narratif bakoresha kugira bagire gestion y'iyo ntambara kuko uravye les partis en conflit AFM 23 twirwaneho contre Congo nabo bari kumwe babaretse bakavyikorera bonyene mu kanya gatoye twobona celui qui va gagner twobona utsinda mugabo baca baza bariruka bakabihagarika ibi barabikora no mu zindi ntambara no muri Ukraine niko babigira barahagarika ukazibona barasubiye no muri Iran mwabonye ko basubiriye gutera Amerika yasubiye gutera ntibaba bashaka ko bihera bitameze uko babiteguye donc l'objectif iyo ntambara itabaye uko bayishaka hari umuntu yoshaka kumbaza ati none wewe hari ikintu Zirikuna sabwe ibitero by'uyu munsi hagati ya Amerika na Iran uyu munsi niwatanga ibitero ntabwo ari Amerika kandi nabyo bifite ikindi bigisobanura kuko mbere hose ni Amerika yatangiraga ariko ubu ngubu none ni Iran yabitangiye ego ego ibyo uvuze nivyo Iran yabitangiye Iran nayo hagira iri muri position de force abantu benshi ntibavyemera kubera twamenyereye ko Amerika ariyo yitwa kwikomeye cyane muga muri uyu mwanya Iran iri muri position de force ishobora kugira ibyo ishaka byose urabona ko yateye iri kwiramenasa cyane aba alliés ba Amerika aho Amerika ifise inyungu muri Asie Iran ntigitinya guprovoka kubera iri muri position de force rero kuri ibi bya mu karere navyo AFM 23 iri muri position de force sindi umuhanuzi wabo barazi ngene babikora ariko la force boyihagararako bakayijera neza batitayeho izi narratif z'ibihano kuko nibaza ko ico bahomba hamwe bohagarara ngo barespect ibihano ico bahomba cyo bakinini kurusha kwihoza ivyo bihano murakoze ngira ngo ni Damiano nimba twumva yego muranyumva mwiriwe neza mwiriwe urakumva ntabwo ndi bujye kure n'ibyo abandi bavuze ariko nabaje mbasuze mwese icyakora ikindi buvuge kimwe cyangwa bibiri ni ntago abantu bafite strategy y'urugamba bashaka kuryihutisha kubera ko ngo habaye impamvu runaka iyo ntambara yaba itafite gahunda yaba itafite strategy hari ahantu hakenewe ibibazo byinshi hakenewe kuganiriza abaturage mubona ko bajya abaturage hakenewe gushyira abayobozi baganirijwe bakoze training hakenewe gutrainingwa abasirikare nabo abasirikare bagomba kuba ari abantu bazi icyo gukora batandukana n'umuturage wacyagiye batandukana n'umuzarene ari ibintu byinshi byo gukorwa ariko ari n'impinduka igiye kuba vuba aha ngaha muzabibona baba mu gisirikare baba mu buyobozi bagiye gutangaza ibindi bigari kurushaho ibyo nibyo abantu biteze muri iyi minsi hanyuma by'ibihano ntawe byitayeho nta n'umwe ubyitayeho bitaye kuri gahunda zabo n'akazi kabo abafata ibyemezo barabifata ahubwo biramambo wenda hari n'ahandi bigiye gukemuka nabwo nk'uko boro kwa kuri bajya bavuga mu kinyarwanda ngo umwana w'umukene arangiza imirimo rimwe n'abandi bashaka kwikora agasuzuguro vuba aha ngaha bigasanga byose biradogereye murakoze mugire umugoroba mwiza umusaza Damiyani arabishoje reka twumve Paul Felix umusesenguzi ukomeye hano tugira kandi avuga yitonze avuga amagambo asukuye y'ubwenge bwinshi ni umusaza ese abantu ko batinye baze kuzamuka barazamuka batinye imibare y'ino analyse nimuza gukoresha ubwoko bazamutse abasanzwe bakora analyse bazamutse
kandi n'aba ngaba bakiranga baracari mutuza benshi barahuze abandi baracaryamye ariko baraza kuganira. Reka twumve umusaza Paul Felix, ijambo ni iryawe databuja. Ya urakoze muranyumva? Yego turi kukumva cyane. Ndabashimiye Gabiro na Rwakarishya Wenzero kuri twe yo gutekereza ku bibera mu karere k'iwacu. Iyi ntambara nk'uko mubizi twabishowemo na ba gashakabuhake, bubaka ingengabitekerezo imaze imyaka isaga 30 mu karere kacu, yirukana abantu mu byabo, abakomeje kurezista nk'uko twabibonye mu misozi miremire, bikomeza kuba ikibazo gikomeye kuri ba gashakabuhake n'ibigwari bakoresha. Navuga ko ari abategetsi bitwa abana bayo. Tubibona mu bihugu bidukikije, ababyumva nabi babyumva uko intekerezo zabo zishyikira hafi, ariko bana bari ubundi ikintu cya mbere kibaranga ni ukutemera ukuri kuri mu mutima, bagashinja ibinyoma bazi ko ntacyo bizabagezaho uretse kurengera inda mbi baba barashyize imbere. Ntabwo ndi bubivuge mbiciye ku ruhande, ariko icyo wenda nababwira ni uko ari FDLR n'abandi bagizi ba nabi basa nayo bari hariya babana n'inzego zibahagarariye zirimo MONUSCO n'ibihugu twamenye bigiye bikomakomeye bihabwa mandate yo gufatanya na Congo. Abo bana bari rero nari mvuze ubwa mbere ukuri barakwirengagiza, bagahiga abaturage bari bashinzwe kurinda, ndetse rimwe na rimwe bakabikora bumva nta n'icyo bibatwaye kuko batagira umutima. Mwibuke ko mu minsi yashize ngo mivamo bukavivamo inzego zikajyaho ziri muri kariya gace, umutekano ukagaruka, nta na rimwe uzumva bashima intambwe iri biterwa ikosora administration dusanzwe tuzi ya kiriya gihugu kingana kuriya kibereyeho gusa gusahurwa n'abari ukiyoboye igihe cyagera cyo kugira ngo ahagarare ku baturage be kuri uwo mutekano adashoboye, ntanatinye kuvuga ngo nzabaha ibyo mukeneye byose ariko munyirukanire u Rwanda, kandi avuze u Rwanda bavuze intare n'amaduka. Ntabwo ari uko ayobewe muri wa mutima navugaga ko aba ari abanyekongo bafite uburenganzira nk'uko nawe abufite, ariko kuko abamukoresha azi neza yuko nta kindi yavuga kugira ngo amare kabiri. Zirikunama yari abivuze avuga n'iyi manda ko atari we uba yabihisemo, nibyo nanjye ndabyemera. Gusa iyo umuntu ageze kuri iriya ntebe ayigirira inyota nawe akumva nyine yabaye nk'abandi bose, ariko baramukeneye hariya kugira ngo akomeze azamure ziriya narrative twese tuzi zitagira ubwenge na buke, narrative zo kwerekana yuko yagirira nabi u Rwanda, ndetse u Rwanda niba ruvugiye abaturage bariho bicwa mu misozi miremire bo muri Kivu zombi, ubwo bivuze yuko ari abanyarwanda. Ntabwo ari byo, ni abanyekongo banabyemera, ndetse n'ikimenyimenyi babaye muri administration mu bihe binyuranye bafata na grande position z'igihugu. Ubundi ufite umutima wanatinya kubivuga kuko ntiwasobanura ukuntu iyo ntebe wicayemo umwe mu bahakomoka yabaye ku mwanya w'uwungirije umukuru w'igihugu. Ariko kubera ko abamukoresha uko kuri barakwirengagiza, ntuzumva kunavugwa.
abaparlementaire babona prezeroka b'abagabo cyane bicaye bakavuga bati ibi bintu muriho mushyigikira. Murabizi Moise Nyarugabo yabivugiye mu nteko avuga ati ibi bintu mushyigikira by'ububwa dukwiye kubivamo tugafatanya nk'abenegihugu cyangwa tukarangira twese. Burya ririya jambo azaryibukirwaho, ariko iyo ugiye kumva ukabona abantu bamufata uko bashaka, ni ikikwereka ko abantu bafite ikibazo. Bana bari ni benshi, baba ku sommet de l'etat, baba hagati, baba no mu nzego zo hasi, abantu bose babaye abanaliste. Ariko ikigaragara cyo nuko ibi bihano mwakabivuze neza, sindi bubitindeho, bakomeze babitange. Ababihabwa barabyiteguye, kuko nta gihano kirenze ku kwambura uburenganzira ku gihugu cyawe. Kumva ko nta jambo wagira kandi ufite imbaraga. Ejo nahoze mbibwira abantu nti buriya inkotanyi nizo zaririmbaga ngo batwise ingegera batwita inyangarwanda, tubahasa umuriro basaba imishyikirano. Mwumvise narrative ziri hanze aha noneho, bavuga bati noneho twanegosiya, kubera ko ibyo bari biteguye ntabwo ntibubisubiremo. Hano mubisobanura neza muvuga imisozi myiza, imisozi y'igikundiro mwavutsemo, mwerekana uko inzira bari bateguye yo kwisubiza kariya karere byabananiye. Ubu rero ni ikimwaro cy'isi yose, ikimwaro cy'isi yose kubona ntako batagize ngo basure intare n'amadubu muri kariya karere, bikaba byaranze. Kandi baratanze n'umwitangirizwa wo kuvuga ngo twe turakomeza dukora ibyo mudusabye turuvike ibi bintu byubahirizwa. Hari igihe bazaba badafite ijambo. Ndasoreza ku kantu kamwe kugira ngo nafate umwanya munini. Mwabonye World Cup yabereye hano, twari tuzi ko hari ibihugu by'ibihanganye, inama yabivuzeho nabyo, ariko ndashaka gutanga illustration y'ingero. Ubu ibihugu twari tuzi bikomeye, za Brazil, Ubudage, Ubwongereza, byarakubiswe. Ubu haje izindi puissance muri football. Niko isi hinduka, ibihugu bikomeye niko bigenda bihinduka. Mwari muzanye n'icya Iran aka kanya mwerekana ko impinduka zihari. Iyo umuntu atagihagaze ku ijambo nk'umugabo, bakakuvuguruza rimwe kabiri, uri mu nzira yo kurindimuka. Ni uko bigenda, nta ngoma zidashira. Izabayeho ntibazarusha Babilone gukomera, ntibazarusha Medo Perse gukomera, ntibazarusha Ububirigi gukomera, Ubugiriki gukomera, ntibazigera barusha l'Empire Romain gukomera. Nabo barakomeye kandi igihe cyabo cyararangiye. So niba badahagaze ku kuri ngo bamenye gukemura ibibazo, Bob Marley, reka ndangirize ku ijambo rikomeye yavuze, yaravuze ngo fairness ntabwo ishoboka igihe abanyembaraga baca urubanza ari ibigwari by'ibisambo, les criminels. Abakriminere rero ntabwo baca urubanza rw'inkotanyi, ntibaca urubanza rwa AFM 23, ntibaca urubanza rw'abari bo bose bashaka uburenganzira bwabo. Kwirwanaho ni ingenzi, kandi icyemezo cyarabonetse. Birashoboka ko abantu bakwirwanaho bakabigeraho badasabye imbabazi uwo ari we wese. Ibintu rero biraza guhinduka. Reka nonge mu rya Damien nongera kubabwira ngo abari hano mukomere ku muheto, ntimucike intege, ntimukongere kuvuga utugara mudusuzugure, muzadukubita icyuhagire ejo bundi mutwakire. Ibyaye ikibazo ngo irakirigata, ndabizi ko Gabiro ari bubinkubitire, ariko icyo nzi cyo nuko ejo kare abantu bazaba bakorwa n'isoni babihamagaza, kuko ibintu bizahinduka mu kanya gatoya nk'ako guhumbya. Murakoze. urakoze cyane, urakoze Paul Felix, uganiye neza. Ariko icyo nakwemerera ni ukwakira akagara. Icyo ntabwo kirimo rwose muri liste dufite. Dufite abandi bavandimwe bo kwakira batari utugara. Hari aho bazakomeza kwerekeza, nyine bahisemo. Ishyamba rya Forêt Equatoriale rirafunguye rwose, ni goodbye. Ewe
nabonye akavideo kayantera hamwe Leo Mugesera ariwe Kongoro ari kuvuga ngo iwe ngo ntabwo ashishikajwe ngo n'intambara ngo iwe ngo ntabwo ari byo akunda yari aheruka kuvuga ko ariwe ngo waguze ngo amadrone yo kurasa abanyamurenge imurenge yarangiza akavuga ngo iwe ngo ashishikajwe ngo no kuzana amahoro iwe ngo ntakunda ibintu ibyo nibyo Paul Felix yaratanzeho urugero rwa ya ndirimbo y'inkotanyi yaririmbye ngo bakisingegera tubahasa umuriro basaba imishikirano ariya niyo marezilita kandi Kongo bavuze ko mu nama y'umutekano ni ukuvuga ngo yavuze rya jambo barayimukiriye barimo barira ndabona ari byo n'akagara karimo kwirirwa kavuga ngo sibyo ko wamugana jewe twese yaje rwose kwibwamo akagara no kuyangiza ifite byinshi byo kuvuga kandi bizima rwose ako ngako twe twarakarangije twaragakuwe murabizi ko twigeze gufata umukubuza ngaha turakubura turavuga ngo iminsi yabo ya nyuma yarageze n'ubundi yararenze ajya amezi 6 bari babahaye yararangiye bayarangije ajya amezi 6 atarashira ubu nyine bari muri mezo sajya ngo ijya mezo neyihe wari mezo bari bamwemereye ya mezo mere bari baramwemereye babemereye mezo mere ubu niyo barimo kuko nta ariko irimo hari umuntu wamwengana mu kwirirwa kenyeye isume nako reka tumusimbuke ni wa mwaka twaza kuvugira hano reka twumve African Boy rwose abagabo ntibagira aho baja African Boy araza gukurikirana n'uyu muntu wo kwa Pacifique nayihahazwa nambari ndi hahazwa simbizi ikizina keza kingora kuvuga reka tubanze twumve uwo ni inde point zero ni good man big man provider good man okay reka tubanze twumve African Boy Gabiro reka mbanze basuhuze murakoze kuma mwanya muranyumva turi kukumva cyane asante sana kasuhuze na uzarukarishya na Bwenzero n'abandi bavandimwe bose bateraniye hano ibintu byiza cyane bankuzamura iyo Golden Voice tukumve neza asante ubwo rumva Fazari yego turi kukumva rwose aho ngaho nsare ni Gabiro uri kure gusa ariko wowe kuravuga neza asante sana narivuze ngo nabamaze kuvuga bavuze ibintu byiza cyane ariko iyi titre ni titre rwose mwazanye ikenewe kubashimira byimazeyo ikindi ni no kubashimira n'akazi muhora mukora ibi rero ngo si igitutu no kubogama bijyanye n'ibihano bya EU kuri AFCM kuba byatanze iki icya mbere tugomba kumenya ni uko ibi bihano bitangwa it's a political tool ni igikoresho cya politike kuri bamanzi ibihugu ni ibintu bakoresha kugira ngo ni ibikangisho ikindi hari ababivuzeho bisa nyine mu bihe babona ko bo bashyigikiye basumbirijwe kuko nimwibuka igihe bari bagiye kumara abantu muri Minembwe muribuka ko nta kintu na kimwe bavugaga kandi abantu baratabaje baratakamba babereka ibihari bababwira nuko bimeze ibintu biri hariya byose baba babizi ari amaraporo bahabwa n'ababishinzwe yaba ari nayo inzego zabo z'ubutasi zibagezaho kuko murabizi ko bagira amaso ahantu hose ku isi hashoboka ibintu baba babizi ariko rero nureba the timing y'ibihano n'ubwayo urahita ubona ko yaje igihe babonaga ko ibyo bari bizeye
birashoboka. Icyo ni kimwe. Ikindi, ibi bihano biza nk'ikinya cyo gutera ubutegetsi bwa Kinshasa, kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa murabizi bwasinyanye amasezerano na Amerika y'imyaka 99 ahari banibuka neza. Urumva buriya umuntu umwe nigeze kumva yibaza ngo ese ngo Tshisekedi ko yasinye ngo amasezerano ngo azaba ngo agitegeka. Oya, buriya ntabwo Tshisekedi ni umuntu personne physique, ariko leta ya Congo niyo yasinye ari amasezerano, ngo yasinye nk'uyihagarariye, kandi leta ya Congo ntabwo igipfa. Niyo yazagenda hakaza undi, ari amasezerano yasinywe hagati ya Amerika na Congo agomba kubahirizwa uko byagenda kose, ko ni amasezerano yasinywe n'ibihugu bibiri kandi asinywa ku bushake. Bivugwa nyine ko ari ku bushake, kubera ko muribuka ko ari na Tshisekedi wari wabihamagariye, ariko buriya ntabwo muri make ariko bimeze, nuko bashatse ko tubibona, kubera ko ni gahunda yari imaze imyaka ihari itegurwa. Kugira ngo rimwe nigeze kubivugaho, buriya no mu bintu byavanye Kabila ku butegetsi nabyo birimo, kubera ko we yari dore kuguca mu ijambo ni akabazo gato gusa nari ngo nkubaze ku bijyanye n'icyo wari uvuze cy'amasezerano, uvuga ko mu gihe cyose iriya leta yanahinduka n'indi yo zagakurikiza ari amasezerano. Ese ntabwo bishoboka ko indi leta yaza ngo ishingire kuba ari amasezerano hanyuma iyahindure, iyange swati yarejete, cyangwa se ngo igire ibyo yakosora bitameze neza? Birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Ya, birashoboka kuyarejeta byo ntabwo bishoboka, ariko igishoboka ni uko yahinduka. Icyo gihe ibintu byose bijya ku meza y'ibiganiro, ariko n'abayasinye baramutse batabyemeye, ubwo nyine ni nk'ibi ngibi byakurikizwa. Ubwo nabyo tuvuge wenda nk'urugero, AFC M23 na twirwaneho baragiye bageze Kinshasa, aya masezerano barayanze, bayanze bashobora kujya ku meza y'ibiganiro na Amerika, bati twebwe turabona amasezerano twahinduramo ibi ingingo wenda ABCD. Amerika ishobora kuvuga ati yes, nta kibazo, ariko inanavuze ngo no, bo bakanga kuyashyira mu bikorwa, yayandi ya kera bavuga ko badashaka. Nta kindi gikurikiraho nyine ni ibihano. Murabizi hari ibihugu bimaze imyaka myinshi mu bihano, nka za Irani zimaze imyaka guhera muri za 79, za Cuba zo murazibuka zimaze imyaka guhera muri za 57 ahari Batista kivaho. Ni ibyo ngibyo, nuko nguko isi ikora nyine, kubera ko abanyembaraga nuko bameze. Nkomeje rero ni ukuvuga ngo ikindi, ibi bihano navuga ko ari ikinya nyine kuri bariya basinye amasezerano, kuko urumva ari umuntu wigeze gutanga urugero rw'umwana uhabwa bombo mu gihe ari kurira. Nabo niko bameze, kuko baragenda byaba byabaye bakavuga ati se bakubiswe nk'uko twabonye baheruka gukubitwa nk'izaka bwana, bakagenda bakirukira Amerika ati se udafite icyo ukora. Ikindi rero, Amerika nayo ubwayo ifite ibibazo bikomeye by'intambara bashowemo na Israeli. Iyi ntambara rero nayo yarabakomeranye, ngira ngo wari wabikomeje umenya ari we Gabiro wavuze ko agahenge kari gahari. Irani ariyo yaraye kari kamaze iminsi 5 niyo yaraye ikaburekinze irasa muri Jordan, ko yari izi ko nyine nabo kubera ko bamaze iminsi bari mu gahenge batiteguye, ko yari ifite gahunda yo kwica abasirikare benshi, kuko yarashe muri base za Amerika.
ziba muri Jordan ariko ngira ngo na Netanyahu yaraye yakiriwe muri White House. Cyatangaje abantu nuko atanyujijwe mu muryango w'imbere nk'uko byari bisanzwe, aho abantu bose bakiriwe muri White House banyura, ahubwo yanyujijwe mu gikari. Ibyo nabyo bifite ubundi butumwa, kubera ko ntabwo intambara ntabwo abantu bari kuyivugaho rumwe, cyane cyane muri administration ya Amerika. Ari nayo mpamvu barahuze cyane, ntabwo ikibazo cya Kongo kibashishikaje kugira gutya gusa babahamagara bagatanga ibihano. Ngira ngo Damian we yabivuze neza, njyewe ntacyo murabizi, ntacyo njya nsaba AFC banatwirwaneho, kuko nibo bari kuri tere, nibo bazi ibyo barimo kuturusha cyane, nubwo twe tuzi ko bararwanira abavandimwe bacu badashira, ariko bo nibo bari kuri tere, nibo bari ku ruhembe rw'umuheto. Ibyo kubabwira ngo bihutisha urugamba n'ubundi nibo bazi uko barutwara, aho bazakomeza kugira uko barutwara. Ariko rero n'ubundi bizahoraho, ariko icyo byakora rero ni iki, nicyo nashaka kuvugaho. Icyo byakora icya mbere ni ugutinza, kubera ko twese turabizi, ntabwo twakwirengagiza nyine ko isi hari abanyembaraga, ubwo ni ku isi iyobowe. Abo banyembaraga rero murabyibuka ikibazo cya Uvira, bibuka ko bavuye gusubira inyuma bakabikora, babikoze ngo bubahirize cyangwa se berekane ko they are not the bad boys in the city, atari abagizi ba nabi cyangwa se atari indwanyi gusa zishaka kurwana, ahubwo babikoze ngo bahe chance ibiganiro. Ariko ibiganiro nyine murabizi mwese uko byagenze, ariko intambara zose ni ukuzibaho, ni ukuzigenda, abantu bararwana bakaganira, bakongera bakarwana, bagasubira ku meza y'ibiganiro, nuko nguko bimeze. Icyo ni kimwe, nicyo bikora, ni ugutinza. Ikindi cya kabiri rero icyo bitanga ni uko hari abantu benshi bifrena Mauriya. Ngira ngo mwari mwatangiye kubona ababizi, intumwa zijya kureba AFC M23, abantu batandukanye bavuye imihanda itandukanye. Ibyo rero nabyo kugira ngo bagirane partnership cyangwa se ubucuruzi. Iyo rero abantu bafatiwe ibihano, ibi nabyo biratinza. Ariko ikindi kuri tereho nkeka ko nta kintu de special byakora, kubera ko nureba babifatiwe nta mitungo bagira muri Amerika, ntayo bagira mu Burayi. Ikindi n'aho hantu nta nubwo bateganya kuhatemberera kuba, kubera ko bari busy mu ntambara. Ikindi ni uko tugomba no kumenyana n'amateka kw'ibi bihano by'ubundi, nk'uko navuze ko ari igikangisho. Nureba Nelson Mandela wo muri South Africa yari yarafatiwe ibihano na Amerika, yari kuri iyo bita blacklist guhera mu myaka za 80. Murabivuga ko yabaye perezida wa South Africa muri 1994, ariko iyo liste yayigumyeho yo na ANC yo muri South Africa kugeza mu 2008. Ubundi rwose nibwo bayigumyeho, ari uko President Bush asinye decret cyangwa se itegeko rya perezida ribakuraho. Ariko ntabwo byigeze bihagarika ANC, ntibyigeze bihagarika Mandela mu bikorwa bakoraga, baranabikoze bageraho babona igihugu. So ibi rero ni mu gusoza kugira ngo ntabarambira, ni igikangisho cya politike nk'uko nabivuze. Dukeya tw'abapartners niko gashobora gufrena abantu, ariko n'ubundi abapartners ntabwo nonaha bakenewe, ko abantu baracyari na busy cyane no kugira ngo barebe ko bakemura ikibazo. Icyo tugomba kuzirikana gusa ni kimwe cyonyine, yaba Amerika yakwifatanya n'Uburusiya, byaza n'izi Union Européenne
européenne kuko buriya bose barakorana kizabereka ko bakorana no kubigira inama za UN Security Council zumva bose bavuga ijambo rimwe wagira ngo ni ibintu bose bamize kandi ubizi ko ubusanzwe bajya berekana ko badacana uwaka ariko niwumva ku kibazo cya FCM23 baba bavuga ijambo rimwe bivuze ngo bo barakorana bakareba inyungu zabo ari nacyo kintu twebwe nk'abanyafurika twebwe nk'abantu bo mu karere twebwe nk'abantu birwanaho natwe ubu ngubu abantu bose bakwiye gukanguka tukareba ko cyangwa se tukazirikana ko nk'uko abandi bose baharanira inyungu zabo natwe tugomba guharanira inyungu zacu kandi ya mbere ni ukubaho iyo niyo dukeneye kurusha ibindi kuko ayo mabuye n'ubundi ntawe uyarya aba ari abasokuru n'abasokuruza babayeho ayo mabuye ntacyo bigeze bayakoresha nubwo yari ahari mu butaka bari batuye hejuru natwe rero ntacyo tuyakeneyeho do special icya mbere dushaka ni ubuzima rero tugomba kuba intego ariko nayo ni ayacu ntitwasiga inyuma ni uburenganzira bwacu abantu bakunze kuvuga ngo ntacyo atubwiye ariko urumva ni ayacu nibyo n'ubundi ntabwo aba muri Amerika cyangwa i Buruseli ariko n'ubundi yagira icyo atumarira uko turiho urumva icya mbere kibanza ni ukubanza kubaho and then iyo akaza nyuma kuko n'ubundi twapfuye yatumarira ikize kandi twashize ni ukuvuga ngo rero niyo spirit twese dukwiye kugira yo kwirwanaho ikindi tukumva ko bantu ngira ngo hari ababikomojeho buriya isi igendana n'umunyembaraga niyo mpamvu none habona Irani yafunze iriya Strait of Hormuz abantu bose bakaba barira ari nabyo byateje umwiryane muri aba bantu b'inyungu bose bakorana so bivuze ngo natwe nibabona ko dufite imbaraga izo mbaraga kandi koko turazifite kubera ko nabivuze iyo umuntu arwanira kubaho nta muntu n'umwe wagira icyo amutwara nabo bazaza ingero ni nyinshi kandi ntange rumwe gusa rwa RPF na RPA muribuka nabo bagera za hano rwose za Shyorongi igitero cya Rowiti bakabwirwa gusubira inyuma ngira ngo His Excellency PK yigeze kubisobanura n'ibyo so natwe rero dukomere ku muheto abavandimwe bacu dukomeze tubasabire kandi dutange n'inkunga uko bishoboka ubundi ibindi murakoze cyane uzarukarisha na Poinzero murahari yego ukurikiraho ni Goodman provider niwe ugezweho yego murakoze hanyuma Goodman ataratangira sinzi wenda nabonye abantu batarimo bazamuka ngo baganire uzarukarisha ufite umwanya ungana iki kugira ngo uhabaye kuko ni mu kazi jewe kandi nimba abantu babona yuko abantu bakoze ikiganiro mubivuge hanyuma uzahita ufata umurongo wacu neza murakoze yes ndahari Goodman provider ijambo ni iryawe murakoze cyane ngendeye kuri topic mwashizeho mbanje kubaramutsa mwese abo bitaraca ndabaramukije n'abo bwakeye ndabaramukije hanyuma ngendeye kuri topic ibi bintu by'ama sanctions kuri grande puissance na UN si ibintu bishasha si ibintu ndetse bifise uko bihera kandi uburyo byama biheramwo burasa n'uburyo bizamwo burasa uko byagiye biza muri kahise umuvandimwe arangije aho ngaho wabanza twateguriye hamwe
azanye uburorero bwanje ariko we yabuhinahinye. Bafatiwe ibihano ba Mandela muri ANC ariko ntago byabakuyeho ko bagenda gufata za Prix Nobel. Ibi bintu ni ibintu bikora ukiri musituni ariko umaze kugera ku buyobozi bikivanaho, biraza bikivanaho. Ingero ni nyinshi zirenga 10 zo nafatiyeho. Hari za Nicaragua, Sandinista National Liberation Front nayo yafashwe nk'abanzi. Haba ibihugu bimwe biraza bishigikira leta yari ihari, ariko nyuma mu 79 bamaze gutsinda leta yari ihari muri Nicaragua, ba bandi nyene bafatiye ya mbere ngo babafatiye ibihano ngo babagize abansi, nibo baje kugira imishikirano y'ubufatanye muri diplomasi. Ibi tugenda tubibona atari kure cyane. Nkunze gufatira ku rugero rwiza rwaha ndi umurundi jewe, rwaha mu baturanyi mu Rwanda. Haza abasore, bari abasore bato, babanje babita ngo si abanyarwanda kuko u Rwanda rwari francophone. Baravuga ngo ntabwo byumvikana, ngo haje abantu bitwa amazina ngo ya za Fredi, ngo za ba Rozia, ngo za ba Peter, ngo za ba Chris, ngo za ba James, ngo aba bantu ntabwo ari abanyarwanda, ngo abo n'abagande. Bafite ukuntu politike, kandi ibyo nta nubwo byavugwa na leta y'u Rwanda, byavugwa na ya maradiyo y'Ububirigi, byavugwa na ya maradiyo akomeye y'Abafaransa. Bafise ukuntu politike yabo baharabika umuntu, ariko yagera ku buyobozi bya bintu bakabyibagirwa. Sinzi ko babyibagirwa, sinzi ko babiheba, ariko harimo kimwe muri ibyo bibiri. Urugero rundi rwiza dufise, turafise urugero rwa Syria. Syria ejo bundi nta n'imyaka 10 irahera, Syria bari bayifashe. Uriya mugwi wa Hayat Tahrir al-Sham HTS wari umugwi bafashe ngo ukorana na Al-Qaeda. Bamaze kugushiraho isura cyangwa identite ya Al-Qaeda, byaba byoroshye cyane ko ujya ku sanction za Nations Unies n'ibihugu byose by'i Burayi. Imyaka 10 irahera kugeza aho uriya muyobozi wa Syria uyu munsi we ubwiwe yabasubiza anonima, n'izina ryiwe barimenye abaye perezida. Yari yifitiye irindi zina, abaye perezida cyatunguye amahanga mbavuze twese. Yakoze uruzinduko rwa mbere mu Bufaransa. Uyu munsi bya bihugu wumva, Ubwongereza, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari gukora imishinga ngo yo gusanura Syria. Bari gukorana na ya leta. Ejo bundi haheze bari bafashe ko ari leta y'abateroriste. Ingero ni nyinshi cyane, nta nubwo twanazirangiza. Eritrea, Empela muri Angola n'ahandi. Rero ibi bintu ntibyoca intege AFC M23, kandi jewe ndazi ko bitoyica intege, kandi ndazi ko bitari ko bica intege. Yenda abantu barashobora gucika intege ku ruhande rwabo, ariko abarimwo hariya bafande n'iki baba bari mu mirongo bapanga akazi kabo, ndazi ko mu byo baca intege iki kintu kitajamwo. Turaremeshanya hagati yacu baba turi hano kuri space, ariko mu by'ukuri aya sanction uku kuntu aza yihuse from nowhere, niko adisappearinga nk'ayatahabaye. Ibi ndabivuze
tuzosubira tubiyage ko duseka tuti mbese byahereye ahubwo ibi bintu birasaba ko AFCM 23 irabiga igakora mbangu kugira ngo bihere nyene vyibagirwe reka mbe ngejeje aha murakoze urakoze cyane rwose burya wari uyabikiye ndayo makuru yose good man natwe ibyo bintu biradutangaza cyane kubona bafatira ibihugu bimwe cyangwa abantu bamwe aribo bafatirwa ibihano ariko ibihugu byabo bakaba batazafatirwa ibihano kandi tuzi ko bakora amabi muzi ko abafaransa barirukanwe muri Sahel babirukana nabi kubera ko aribo bari bacumbikiye babandi bitwaza ibigwanisho muri biriya bihugu ariko ntitwigeze twumva aho bafatira Ubufaransa ibihano ono kubera ko iri muri EU aho Amerika ntabwo turumva bayifatira ibihano kandi ikora amabi ku isi abanyamerika muzi ko aribo bishe Muammar Gaddafi wano umunyafurika w'iwacu ari we mvuga wenyine ariko ntibigeze bafatirwa ibihano ejo bundi mwabonye ko bagiye gushimuta umugabo n'umugore bifumbataniye barabashimuta ntibafatiwe ibihano ese ibihano bizafatirwa gusa abanyafurika ibi bihano bizira gusa abantu bo muri este ya Congo kubera ko batabifatirwaho kumbe ibisibo amategeko ntaca azabavugaho ese Afurika yo bafatira ibihano kubera ko Afurika nka kontina itazifatira bino bihugu ibihano ngo tubone babajanye muri ICC kuja kuburanishwa ariko bakama gutora abanyafurika Kwenzero yego icyo kibazo ubajije niba wibutse ijambo Paul Felix yavuze yatanze urugero asubiza akoresheje ijambo rya Bomari yavuze ngo ntushobora gutegereza ubutabera mu isi cyangwa se mu gihugu kiyobowe n'abicanyi abakrimineri kuvuga ngo abo bakrimineri nibo bayoboye ntabwo rero bakwihereza amasanksiyo ntibakwihana ahubwo bahana ba bandi bato badashaka bazamuka iyo wabonye utangiye kubaza uburenganzira bwawe icyo gihe ukoze igitangaza ugomba gupfa kuko uje kuvuga amabi yawe uje kubempoza mwani magambo nuko mu by'ukuri nibyo narevuze igihe kimwe nigeze kubona perezida Uhuru Kenyatta ahamagazwa ari perezida w'igihugu hamwe na visi wiwe bagenda muri ICC baje kuburana akava muri Kenya akagenda ICC akahagira iminsi 2 we na visi perezida bakaja kuburana bakaja kumva bakaja bakongera bakagaruka ngira ngo hari n'undi ndagira no muri Madagascar sinzi n'ikindi gihugu nabo aba perezida bawo nawe yigeze kuzaja kuburana ndagira ngo namba atari yarafunzwe ariko wareba bino bihugu bino by'abantu b'imyeru habonaje bizabinshaka ese Afurika iyo ntizi bibona kubera ko itoshiraho urukiko rwayo nayo ese wari uzi byonyine ko ari abaperezida b'ibihugu bya Afurika n'abandi boroheje iyo baje gusura Amerika bataza binjira mu muryango w'abanyacyubahiro bakomeye babacisha mu bitari zarubizi Kwenzero inzo ntabyo narenze kuko se nta mwanya ndabigira ibyo birakorwa rero mu kuvuga ngo isi iri ku nani ku munzani bareba umuntu bijanye n'igihugu cye donc n'ubushobozi gifite aba n'abantu bakora ku nyungu
n'abantu bakora ku nyungu. igihe kimwe nigeze kubona basuzugura abaperezida bo muri afurika babinjiza mu ibisi bose ngira ngo yari ibisi y'ishuri bagiye ahantu mu kiriyo mu gihugu kimwe ntavuze bose babinjiza mu ibisi y'abanyeshuri bana bo muri pirimeri barabuzuza rwose barabasharera baja gushingura ariko sindabona abo bazungu bava iwabo ngo baje gushingura abanyacubahiro baguye muri afurika ntabo ndabona n'abambasaderi baba bari muri ibyo bihugu kibaza bagenda gushingura baribereye mu ngo zabo cyangwa mu tuzi twabo reka ibyo nariko nibaza African Boy na ziri ku nama na Gapita rwose muraza kubidusubizaho kandi jewe ngiye kumanuka kandi kubera ko abantu batazamutse ari benshi abantu bari hejuru rwose mufata umwanya muganire gusa muzamuhana imyanya ariko donc